okushaba ko mutano kutebenkanisibwe mukuru w'entebe ya katano Engineer Sam Kajojo. Abebembezi b'edini zona basitamire kumwe babaga no kujanjaje ubutumwa bwo kukwatanisa okugarukana no kusasirana ubwo bagumize ngo ruhanga nasasira bari kusasira batayi babo. Tabasha kusasa utagizire ki ruhanga. At the end of the day, when Jesus came here, naho yagira kugendera tine dine yabiryaha ekinde cye yasigira abantu bo munsi ni rukundo onuri kandi kugira ngo twena tukundane. And the good thing twena amadini gona garutushomesa negatushomesa mutuba abantu barungi. Father Francis Ndamira agizire ngo iki kigenderire kureetaho kujaguza obumwe kandi na mukuru w'abasalamu Sheikh Abdallah Mpabuka ahamize ngo umwe bine kubuto mu nkora kibone kugira umugasho. Ati nyobonda meranyije kujaguza obumwe bwa Kanungu. Nyije kujaguza tinjire kuburonda umusore. Umure muri kujya kumbagambira mu Burundi mu sasire tinyina kanta. Qur'an yo ningo busiramu bugamba butaha kigamu cya unity. Sheikh wanje yaje bigambiro bimwe onkana byo busiramu na tujirati entama erugira hari ingenzi zayo niye kuribwa ki niye kuribwa umushinga. Bishop Dan Zoreka urukukuru uburebereza bwa Kinkizi agizire ngo ubumwe bwa Yesu tuburi mudini kandi n'inganda nuko kwigaburirwa mu kurinde byo bahangwa bwensi nko kubyara imiti no kureka kumara kw'ibisharara. Obumwe obu Yesu yijire kuleta tibushemire ko bamwe dini tibushemire ko bamwe by'ubutegeki tibushemire ko bamwe nganda kureka twena twerebe nk'abantu ba ruhanga. Bishop Sara cyo muhendo agizire ngo buri muntu wena ayine kugarukana no kwatanisa na mutayiwi. Mureke tugarukane, mureke twatagane, ahabwa Kanungu yeitu, abwa Uganda yeitu, abwihanga ryitu twatagane turazakora ntunguka. Amakuru agagasha kwa Whether Wilfred.